The ICFA University Meghalaya Admission Open 2024. The university offers program courses in the schools of management, humanities, social sciences, and science and technologies for both undergraduate and postgraduate programs, UG and PG programs. Full-time campus programs offered under the undergraduate programs are BBA, BCA, BCom, BTTM, BA, Economics, Political Science, English and Education. For PG programs are MBA, MCom, MTTM, MCA, MA, Political Science, English and Education, MA Khasi, MSW and MA Music. For further information and details, visit or contact the ICFA University Meghalaya Shillong Campus, Powerville near Shillong Law College, Dhangati, Meghalaya. Phone number 0364 222 0057 94851 58603 700 505 7728 8794 250646. During a press briefing on Tuesday, South Shillong MLA Sanbor Shilai highlighted the ongoing increase in the discretionary fund, noting its growth from Rs 3 lakh in 2008 to the current Rs 10 lakh. He advocated for further raising the amount to Rs 20 lakh starting in 2025, a proposal he recently presented during a meeting with the Speaker, Chief Minister and Deputy Chief Minister of Meghalaya. Shilai explained that MLAs must submit utilization certificates and bills to access these funds, emphasizing the fund's importance in providing immediate assistance within their constituencies or beyond. He stressed the obligation of MLAs to support their communities, indicating that the discretionary grant is specifically intended for this purpose. Additionally, Sanbor Shilai pointed out that MLAs who opt not to utilize the fund can inform the Legislative Assembly, allowing the funds to be redirected to MLAs who will use them effectively for their constituents' benefit. Gadis keceriran ngakan mau ba ngarang sajid ko pemilia malajar pra atau pur kiai sabro andrukun kiai meli lailak teka arajar pra nang tu karang isi ya pur ka kiudor ki mar ki mata nam jadi ba ki bopli mo te ngilaya karena tu pur ngia karena speaker ngia ajumut terlapan kiu chaki salah nang tu ski karang ya ka pur platip karang kiu tilaya perkiu batsa ke sepula dahadu mentai yo sepula tila ai be hapoka la ai be hapoka hapoki emeli boron rupungu emeli sepula te menakan dia ke benai mat bentau sedem hapor baradang long session te kapor ba yedi shaski hakamarajong speaker honorable speaker ba Thomas Sangma laya songkai lang iba ucip besar jungi ba Konrad Sangma iba Prestun Tensong kemudian beri Chief Minister jadi siapa dah kejing ya keren ngapar mau biang iki ba pet hak pertai mentah te kejing lut ke babun undong kejing lut babun ku ngi ku ya meli ngilom ki pa jo konsi latib bi haba kikun gidon kam kejing don kam kikun ka puli kadang li hak kejing don kam jogi magasi kiwan seno kiwan cu pa am tam mo tangarong long ku pa ngi ku ya meli ngilom ki pa kejing aduna kajing don kamu jong kiten dalaya kan ngumta tagi ngile aja buat at least topen kiu no cakar pola kar ko bijing long jingman jangan le kajing kiu gi mar mata te ar polak te laya keren nah ko por te ngile ya budi ni ipin kemau ngala ya ipin kemau te nama dai pai ba mendai bo ngadi distrik gran balaj polak bo bos mborum te ba pla ka tanga gi bon nagi enjoy kada berai upai ba Bagay lain malay garis paulang kami siapa menai kita jingjiang berjauh sopsi beduk masuk alangi jong tu si bro nrup umur dia melingi you cannot see that melawan aja pembentukan kata Arab you cannot see that you cannot misuse melawan kapak lain nggak bisa kepala lain mentah jong kiduk kisuk kipat jogi ba tak kertok kalah kembolong ke lockdown merokok biapa nggak bisa kebolong hak lockdown ke central government daki South Park kuruduna nggak bisa kalau ban ai Arab kabam gadi kena atai ai kanang inan aku mah katuka klam lockdown tu kumea tu kapisa bro khoi kamlong ka pop pip ni apa kapisa bari nai pa ya tem sepla lagam ja kalau ka pop kaner ko belong bala ai hakim eli
kili te je rap kumi ni ding jiap so si alang jo koron si domdon tumur biap li check yang te mono bashim lara domdon do wachim ngetu pisari ada jing to return but I'm not going to utilize this like in my consultancy li aji to kiaban ai jing ke jika subu mentra kan go yang ngai spo aja perga itit senduk subu nyo hajar perga na prajar ya ka kachbumu itit di sini selesai do siang do masih ukau ke sini baprong kami april CCRC ke sai kachbumu tai terpedap pakai form yang itu ngilum dah kalau alur cepat lagi saya submit UC bagi dor gidar marga kachbumu ni lagi seli submit cepat assembly secretariat lara bim submit ke UC next pimio asu kat pipat submit yang kata kepala cip sekolah ke UC berokai kabar pat biang apa assembly kin return kemudian pilih apply biang ke banio biang juar pesan pimio asu until unless you submit the full UC satisfied check by the account branch pada department of assembly kalau okay kila biang ke cing dia berokai kachbu berokai kachbu rapet kini macam tahu ini kini ki gus kachbu nak beri cica bro mula macam tahu kachbu jutai waktu setelah kachbu nur tiap bersil beri kachbu dekat dia batit senduk lagi tiar puja nak tiar dawai nak tiar injection nak tiar senam baru kau pembiang sini nak kau dia pembiang bro itu submit dah lah long satisfied dengan office juga assembly then only dah apply jong arab arusan lah yo